ndibaza ko abo batwaye amawadi twebwe turimo turatwara amakontra y'amafaranga ubwo Mutesi jyo ni misi hanyuma nge nkaba Mr we Uzafite ibirombe ziri matora za Dodoma mu bireba bato turi mu ruganda abanyarwanda ngira ngo mbabwire ngo barushaho kwitabira bagure matora Dodoma kuko ziri mu kazi kose ryama neza utekereze neza ukore neza uryamira matora zakozwe n'uruganda rwa matora Dodoma Badman super cyangwa yagukubita hasi za miliyoni ukazibura super maraje kiko tukugize Morodekayi mwagafashe reka njye gutegura rero gitinda ariko ikibazo nako manuke nepfo base memuretse gato memuretse iyi ni telefone ivuye hanze simanzi yari ni nomero za asa yes akorobasa asangana dia afoka na shanke creve 7 arisi disi anta Ukraine kana Kiev Ukraine nakiriye telefone ntabwo mwari mubizi telefone ivuye akanya ntabwo ndimo kwabeshya ni mu Burusiya ndantelefonwa na president w'Uburusiya Vladimir Putin ati intambara twahagaritse turimo tura press conference yawe mu Rwanda The game changer, Badman, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong, yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, Mtoto wa Mungu, the Konyene boy. Talk of the city, most wanted, Raybrad, king of YouTube. I'm in the house right now. Viva Products in the house right now. Dodoma, Matora in the house right now. Yeah man. Banyamakuru rero mfashe umwanya mbashimira. Mbere ya byose ndabasuhuza. Mumeze mute? Dusuhuze mu Gifaransa. Mbasuhuze mu Gifaransa? Comment vous allez-vous? Wa mwitonda ariko se nge mvuga Igifaransa. Comment vous allez mes frères, mes chers amis, les journalistes? Est-ce que nous sommes ensemble? Kada Igifaransa namwe ni mu gicuku. Okay. Ubwo nagira ngo mbabwire rero ngo uyu munsi kwa gatatu ni umunsi mwiza mukomeje kugaragariza umuhanzi wanyu, mukomeje kugaragariza entertainer wanyu, mukomeje kugaragariza super manager wanyu, inspiration of the youth ko mumushyigikiye abanyarwanda bamushyigikiye. Bityo bikampesha amahirwe yo kwizerwa n'abanyemari. Uyu munsi rero hanga turi mu cyanya cyagenewe inganda, ubu twicaye ahantu uruganda bita Viva Products, niko abantu benshi ntibari baruzi ariko niko rwitwa, ariko ubundi rumenyerewe nka Dodoma, rugakora matora zitwa matora Dodoma. Buriya ngire ngo uyu mwari murebe uruhande rwanjye murabireba ko wagira ngo namwe ni mubire ibintu byitse uruhande rwanjye nabwi nti ibintu byiza imbere hafi yanjye aha namwe mama bireba ko biba bitoroshye abwirega niyi nzu yakubakishwa zahabu gusa ariko ntabemo indabyo zihumura ntago byabimeze neza marashi akarafu. Ubwo rero murabireba ku ruhande ko ni neza super manager ijambo rimwe ramanuka neza. Nagira ngo mbabwire ngo uyu nguyu ni commercial director cyangwa managing, bamwita ngo ni marketing manager, mu Gifaransa bamwita directeur commercial, umuntu ushinzwe kwamamaza ubucuruzi bw'uru ruganda, marketer ya nabyo nibyo ushinzwe kwamamaza ubucuruzi cyangwa ibikorwa by'uru ruganda rwa Matora Dodoma. Mu byukuri rero uyu munsi nasinye amasezerano
amasezerano yo hashize iminsi ngira ngo ni ahasize iminsi ne tuyasinye ariko kumurika ku mugaragaro no kunshyira ahagaragara ngire ngo uru ruganda nagira ngo wenda nsa n'ucamo n'uruganda rukora amatora z'ubwoko butandukanye ndaza kubibasobanurira cyangwa se n'uyarabibasobanurira ushinzwe unanabizi bizobereyemo mu by'ukuri rero bakaba barangira icyizere cyo gukorana nabo kugeza mu mwaka wa 2025. Ibyo ngibyo banyamakuru namwe ndabashimiye ko mwanshyigikiye, abanyarwanda ndabashimira ko banshyigikiye, kandi ndashimira Imana n'igihugu cyanjye kuko Imana niyo ya mbere itanga umugisha, igihugu nacyo kigashyigikira ibyo ukora iyo bitarimo ibibazo, iyo bitarimo uwo bihungabanya cyangwa uwo bibangamira. Mu by'ukuri rero ndabashimira banyamakuru mwe namwe ko igihe cyose mbitabaje muza mukamba hafi mukanshyigikira. Nagira ngo nshishikarize abanyarwanda bose ko bagura matora zikorwa n'uruganda rwa matora Dodoma kuko ni matora zizewe. Buriya reka mbabwira abantu niba bizi, buriya 1/3 cy'ubuzima bw'umuntu akimara aryamye. 1/3 cy'ubuzima bw'umuntu akimara aryamye. Kandi buriya iyo uryamye neza ubyuka neza, ugatekereza neza, ugakorana neza, ukagira ubuzima bwiza. Rero nagira ngo nshishikarize abanyarwanda bose bayoboke matora za Dodoma. Dufite umwihariko ngiye kusobanura mu kanya. Umwihariko wa mbere nuko hari award twakivinze mu bihugu byinshi bitandukanye, nkaho uru ruganda rufite icyicaro gikuru Tanzania, ariko nabibabwira rukorera no mu bindi bihugu nka Mozambique, rukorera i Burundi, rukorera muri Congo, rukorera i Bugande. Aho hose no muri kontrange twasinyanye ko nzajya njyayo njya kubasobanurira ndi kuko izina ryanjye hose murabizi ko ryaturendinze ririyo. Mbasobanura uko matora za Dodoma umwihariko wazo, quality yazo na garanti, kuko ni uruganda rwatangiye mu mwaka wa 1992. Ibyo ngibyo abanyarwanda nagira ngo babimenye. Ni n'uruganda mu mwaka wa 2013 rwari rumwe mu nganda zatangiye 3 hano muri economic zone hano muri ahangaha mureba mu cyanya cyahariwe inganda. Icyo gihe hari inganda muri iyi phase turimo nubwo rwari zari ebyiri mu guhera icyo gihe rwakomeje rwakivinga kandi rugerageza kuri kinga needs z'abanyarwanda cyangwa se kugera ku byifuzo by'abanyarwanda. Murabizi mwese ko ntabwo twari twerekana ubwoko bwa matora, ni dutangira kuzerekana muraza kubona namwe mwumirwe kuko hari ibyo mwajyaga mubona wenda mukavuga muti biva muri Amerika, ariko burya bikorerwa ahangaha made in Rwanda. Abantu ntibari bazi ko izi matora zikorerwa hano, nubwo icyicaro gikuru kiri Dar es Salaam muri Tanzania, kuko bakoresha igiswahili baravuga ngo ni magodoro ya Dodoma, ariko mu Rwanda turavuga ngo matora Dodoma, ariko burya izina ni rimwe. Ni nkuko umuntu yanywa amazi ya Speranza akayanywera i Bukavu, nuri mu Bushinwa nawe akayanywa, ariko nuri mu Rwanda aravuga ati amazi aturendinga ku isi cyangwa cyo cya Speranza abanyarwanda bakunze n'isi yose, yabona hakavuga ati ndashaka cya kinabonye mu Bushinwa, ariko burya niki cya Speranza ni amazi. N'ubu ngubu uyu mwari gusa niyo mpamvu ubona na Shadi yasa neza, ayo yambwiye ati iyo nshaka kwibobeza ninywera amazi ya Speranza. ngo Shadi ngusa neza ku mazi umva akabahungu nabo. Rero amazi ni ubuzima very nice. Rero nagira ngo mbabwire ngo matora Dodoma mu by'ukuri ni uruganda rwatangiye muri 1992 nkuko nambabwiye, ariko ikinarenze harimo abakozi 180 bahawe akazi. Abana b'abanyarwanda, inshuti zacu, abavandimwe bacu, mureke mbasabe dukomera amashyi umuntu abafite icyo yamariye abantu. Yaje ari umwinvestiseri, yaje ari umushoramari, ahabwa ikaze n'igihugu, ashora imari ze muri iki gihugu, hanyuma mu by'ukuri aho abana b'abanyarwanda 180 akazi, asorera igihugu akanana abana b'abanyarwanda akazi. Imiryango ubwo 180, wenda tuvuge buri muntu uva mu muryango, wenda tuvuge buri muntu wese uva mu muryango, wenda tuvuge approximation ko afite abantu 5 wenda babeshwaho cyangwa se nabo bagira icyo babonaho ku kintu kiva muri Dodoma. Ubwo tukaba tuvuga ko wenda abantu 900 bafite icyo muri uru Rwanda, bafite icyo bamariwe na Dodoma n'uruganda rwa matora Dodoma. Mu by'ukuri uyu muntu afite icyo amariye abanyarwanda, nanjye ndimo. Ndabeshye umuntu afite icyo amariye abanyarwanda, ndabasabye tumukomere mu mashyi. Kudashima ni icyaha.
kudashima ni icyaha rwose, kudashima ni icyaha kuko icyiza kirenze ibyo ngibyo inyungu zivuye muri matora Dodoma abona yagiye afungura ahantu hatandukanye ibigega by'amazi byegereye abaturage batuye mu byaro batajyaga babasha kuba babona amazi. Ndagira ngo iyo point nyisubiremo mu byumve, no kuvuga ngo nubwo mubona uyu mugabo tumuhahira akaba nawe yaraduhereye akazi abavandimwe bacu akaba nasorera igihugu cyacu, ariko ikinarenze by the way urasa no kwerekana cya gikombe yahawe igikombe na Rwanda Revenue Authority nk'umuntu usora neza. Ibyo nabyo ndabishimira, ndanashimira ko ikinarenze nagira ngo mbabwire yubatse ibigega by'amazi aho amazi abataragera muri za community zacu z'abanyafrika murabizi, akavuga ati wenda abana bajya gushaka amazi ku rugasanga umwana ashobora kuba yakerererwa ishuri, bagiye bafata ibigega barabyubaka bakoresheje bagakoresha ibigega by'amazi kugira ngo ba bantu ya community tuyi hahandi bajye bashobora kubona amazi abana babo bige neza. Nagira ngo mbabwire rero ngo uruganda twasinyanye miliyoni 150 byo narababwiye murabizi abakorekeranye ibiganiro byanjye mperuka gukora, dusinyanye kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe nako mwaka w'ibihumbi 2000 erega n'ibyishimo 2025 n'ibyishimo bije ego rero nagira ngo mbabwire ngo wenda mu mbabare gato hari izindi highlights ngomba gusoma aha kugira ngo njye mbabwire ibyiza by'uruganda rwa matora Dodoma, kugira ngo abanyarwanda bamenye oya kubiboroka n'ubundi ndaboroka ibi nabibabwiye rwatangiye mu mwaka wa 1992 hano muri special economic zone hano twatangiye muri 2023 hanyuma 2013 sorry 2013 I'm sorry na handwriting ari ukuntu yari nshanzemo gake mwambabarira. Hanyuma ikindi uru ni rwo ruganda rwatangiye ari urw'umuntu ku giti cye, izindi zari inganda zishamikiye za institution zishamikiye kuri government, ariko nubwo ruganda rwatangiye rw'umuntu ku giti cye muri area ya special economic zone hano mu cyanya cyahariwe inganda. So nagira ngo nshimire abanyarwanda bose, nagira ngo nshimire uyu mugabo ko aba yarafashe umwanya akavuga ati nashaka investinga mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu uyu mugabo afite icyo nawe amariye mu bukungu bwacu bw'igihugu, ariko binarenze ibyo ngibyo. Award ngiyi murayireba mu mwaka w'ibihumbi 2019 yatsindiye award nka best taxpayer uwishyura imisoro neza. Hanyuma iyi nayo yerekane mama iyi yabaye mattress company of the year umwaka ushize 2021 ni batsinze abantu bakora amatora nziza zizewe zigezweho zifite ireme. Mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ngo buriya hari ikintu muri iyi minsi abantu batamenya. Nagira ngo mbibwire cyane abantu bafite institutions zirimo abantu baziraramo, urugero nk'amashuri. Ikigo cyawe ushobora gusanga abana badakora neza babanyuma kubera kuryama nabi, kuko iyo uryamye nabi urababara imigongo, urababara ibituza, urababara hose, uzajya mu ishuri uzatsinda ute? Ntunatekereza neza. Wabyumvishe? Ntunatekereza neza, kuko iyo uryamye nabi koko ntutekereza neza. Nose uzatekereza ute imbavu zibabara? Uzatekereza ute mu gatuza wumva witsa utaryamye neza? Ariko nuryama kuri matora yakozwe, ngire ngo ubwoko bwa matora turaza kuzerekana hangaha, ariko nuryama ukamakinga shongo ese iyo matora ngiye kuryamaho logo ya Dodoma iriho. Umwana ikigo cya kindi bya bigo byabaga ibya nyuma, abana baryame kuri matora Dodoma za boarding, hanyuma urebe umwana azabyuka neza, azatekereza neza, azagira ubuzima bwiza, ndetse azanatsinda amasomo neza. Nanjye ubwanjye oya nanjye none ejo bundi barambye bati kuki wikuza baturavuga ngo ufite imyaka 23 kandi ufite 17 ni matora Dodoma ndyamaho we mwese ni murebe yabaye umwana hari umbonye mu kanya twagira ngo ni Fabulous muri B2K harya Fabulous yarimbaga muri B2K oya nako ntuza batise urumva barambe ni matora Dodoma ibitera kubera iki
kubera kuryama neza. ako wateze moto wambaye agatamba Ngo nateza akangaka wakarambaje neza arambajije ngo wateze moto ngo wambaye agatambaro. No gutega moto si bibi, n'abatega moto nabo badusengera oya. Umva no gutega moto si bibi. Ni nayo mpamvu moto igihugu cyazihaye uburenganzira bwo gukora, kuko hari icyo zifasha mu myihutire y'imibereho y'abanyarwanda. Ahubwo vuga ngo agatambara kangaka abantu ntibari babizi icyo gasobanura. Mwakabonye ko ari black. Oya ni murebe hose. Oya mwese mwanze murebe. Hanyuma mumbaze muti guhera hasi kugera hejuru biteye bite. Icyo bisobanura ibi byambara umuntu ukora. Abantu bazi hip hop za kera, izi ni durege zajyaga zambarwa n'abantu hip hop bakera bitwaga ngo ni ba Lost by Nature, abivuga ngo Not by Nature, Lost Boys, ba Tupac, murabibuka. Ba Easy, no Easy. Nago mumuzi w'umunyamerika serega na hip hop bamuzi mwebwe. Bari rero impamvu babyambaraga n'ukwerekana ngo we are ready for work. Turi tayari ku kazi. Niyo mpamvu mubona nashize maka. We are ready for work. Uzarebe imishyikirano igiye kuba nk'ibihugu birimo kurwana, abasirikare bambara amapeti yirabura. Muzi impamvu ni ukuvuga ngo we are ready for work, turi tayari ku kazi. Dodoma iri tayari ku kazi. Ndibaza ko mu by'ukuri ega marketing manager, cheers. Akira wallahi cheers. Amaze Esperanza we genda waratsinze none usanze na Dodoma ikirangirire. Erega mureke mbabwire tubafitiye n'impano mutari muzi. Ni surprise. Izo ni surprise. Hanyuma ikinarenze icyo ngicyo, narenze icyo ngicyo. Ndashaka yuko abanyarwanda basobanukirwa ibi bikurikira. Uruganda rwa Dodoma ibi byose mubona rukora rubikorera mu Rwanda, ni made in Rwanda. Wowe nujya kugura ibiturutse hanze urimo urateza ubukungu bwo hanze imbere. Agaciro umukuru w'igihugu cyacu azana ikigega cy'agaciro yaravugaga ati twishakemo kwiyubaka twe, twigire, tureke kujya tuvuga ngo abandi nibo bazatugira. Rero nitugura ibyacu byakorewe mu Rwanda kandi binafite ireme rirenze n'ibyabariya tuzatera imbere. Mwebwe ngo hari abantu muravuga ngo ariko reka mbabwize ukuri, ubu mwebwe murambona turirwa n'ubu hari abantu hanze muri Amerika, i Burayi, muri Australia, muri Asia n'ahandi hose n'abasuhuje no muri za Canada bavuga bati cyazampa gusangira na supermanager nibura tugasangira umunota umwe nkamurira mu maso kuri ya mugabo asa. Ariko hari abatampa agaciro, umva hari abatampa agaciro kuko bambona buri gihe, ariko abatampa agaciro nabo nta gaciro burya biha. Wabyumvishije? None ahangaha reba nkwereke nona sugwisha hari abantu ujya kubona ukabona agiye hariya kuri za YouTube aratukanye, ntatinye no gutuka igihugu avuze nabi, ariko icyo gihugu atuka ukabona barimo baracyemera baraza kukigiraho. Abandi murabibona mwarabibonye sinkina bivuga ibyo ngibyo, murabibona abanyabwenge bose baraza bakaza aha, abanyemari baraza bakinvest, ariko wajya kubona ukabona umutuvamo muri twebwe umuvandimwe wacu akajya akigaragaza ngo buse ngo bariya ibyawe nibya bindi bavuga ngo nta muhanuzi wemerwe wabo. Tuvugisha ukuri kw'imbere y'Imana. Hari utabibona ko tumaze kugera kuri level, mwarabibonye ibihugu byose duturanye umuganda bawigiye kuri twe, mituwere bazigiye kuri twe, no muri Afrika hose mwarabibonye muri za Burkina Faso, za Senegal basigaye bakora gahunda zacu, za Tanzania aho ngaho ahandi hose za Ghana. Ezo bundi mwabonye indirimbo yacu y'intsinzi iririmbwa n'igisirikare cya Ghana, ariko wajya kubona ukabona umuntu wacu umwe tuvuyemo, cyangwa n'ibya bindi ngo nta muryango uri kigoyi. Rero tureke kuba ibigoryi, twemera ibyacu, dukunda ibyacu, dushyigikira ibyacu. Made in Rwanda, Dodoma Matora irakora made in Rwanda ya original, utanabona n'ahandi hose. Ntago tuvugisha kuri kw'imbere y'Imana mw'abanyamakuru mwe, ntago Rwanda Revenue Authority cyajya kuguhemba ngo iguhe igihembo nka kiriya udafite icyo wagaragaje, utakoze very nice. Ntago u Rwanda rwajya kugutambuwa ngo bavuge bati wowe ibintu urimo gukora turabihemba nka company ikora amatora nziza. Kira ni igihembo bahawe n'igihugu, ni igihugu cyacu cyakibahaye. By the way nagira ngo mubyumve, udakora amatora abandi rero tuvi buzimu tugibura. Wabyumvishije? Nagira ngo mbabwire ngo
tekereza ryama neza, ubyuke neza, utekereze neza, ukore neza, waryamiye mu matora yizewe, matora ifite ireme ya Dodoma. Banyarwanda rero nagira ngo mbabwire ngo ubu n'umwanya tugiye kwerekana ubwoko bwa matora zikorerwa aha ngaha. Aka ni akazi kawe Shadi. Memuretse gato, memuretse. Iyi ni telefone ivuye hanze simba nzi yari. Ni nomero za Asa? Yes. Akorobasa. Asangana dia. Afoka na shanke creve CV. Arisi. Disi? Anta Ukraine kana Kiev. Ukraine. Nakiriye telefone. Ntabwo mwari mubizi. Telefone ivuye akanya ntabwo ndimo kwabeshya. Ni mu Burusiya. Ndatelefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir ambira ati intambara twahagaritse turimo turaya press conference yawe mu Rwanda. Abantu ntabwo bari babizi ndumiwe. Niko uziko supa koko namaze miri Putin wa mubabe w'isi w'intambara ku isi wawe cyamamare. Ni utelefone ati turimo turakurikira press conference i Kigali. Okay. Ibibazo nagira ngo bize kuza nyuma. Abanza abereke ubwoko. Matora tuzerekana nyuma. Okay sawa. Mukurikira. Rero iyo umuntu afite abantu benshi bamukurikira, niyo mpamvu abantu bamuhitamo kugira ngo nawe igikorwa cyawe kibashe kumenyekana bitewe n'aba bantu baba bakurikira super manager. Tuvuge niba nkuko muri Ukraine bamuhamagaye nabo bagomba guhita bamenya amatera ya Dodoma kubera super manager. Si bamuhamagaye turi kumwe mwese ntabwo mwabibonaga. Yego. Ntabwo ari uko Ukraine nyize. Arambye ati Kiev, arambye ati intambara muri nyine yari yarasirikiye. Bayihagaritse kugira ngo bakurikire press conference i Kigali. Hanyuma ikindi nagira ngo nanababwire wenda mutanazi Abanyarwanda ndagira ngo mbibabwire nsubire muri rya jambo kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwacu abantu bakimara nuryama nabi imyaka yawe izagabanyuka. Ndabeshya kiyongozi, nuryama nabi imyaka yawe izagabanyuka. Umuntu agomba kuryama neza. Ryama neza rero uryamire matora zakozwe n'uruganda rwa Dodoma. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire mwa abanyamakuru mwese nkuko muri aha ngaha. Nanjye ubwanjye nzabatwara mu rugo iwanjye mbereke mutazajya muvuga muteso mana umusitari w'u Rwanda n'isi. Ese koko nanjye ubwanjye ndabibemereye nzabatwara mu iwanjye njyamira Dodoma. Hanyuma se ngo aravuze ngo cyangwa ngo baguhaye matora ngo kugiye kwamaza ngo bayiguhera ubuntu. Hanyuma se mbere ntarabamaza naryamagaye. No mwanya w'ibibazo. Ikibazo usinye uruganda ariko mu minsi ishize wenda ngendaga community entertainment kuko niho waruri naho naba bakubonye. Mu minsi ishize ni no muri weekend ishize hari ibihembo byari byatanzwe ariko na super manager arimo. Ndabibuza uyu munsi abanyemari barakubonamo nk'umuntu ushoboye kandi nk'umuntu ufite icyuma ari societe nyarwanda kandi bakubonamo kuzo. Hatanzwe rero ibihembo biri mu cyiciro kimwe na Miss ndetse n'abandi bantu na KC. Kuba abantu biwanyu batakubonamo nk'umuntu ushobora kugira ikintu amarira abantu, abanyamahanga bakakubona, abo batanga ibihembo wababwira iki? Muretse nkubwira ikintu kimwe, mwese murantega amatwi. Icyambere unshyira mu cyiciro kimwe na Miss igenda Miss. Namwe nimutekereze ngo super manager ngo arimo arahangana na Miss cyangwa se arushanwa na Miss, tureke guhangana kuko wanahangana nawe n'umugabo, ibyo ntago byanazira ntibisounding. Ariko super manager guhangana ryo nini zambo ritari ritari ryiza. Turarushanwa koko, tekereza super manager gendi Mr Rwanda udasumbwa w'igihugu, nkaba super manager umusitari w'u Rwanda n'isi yose, nkabona King Kong
naravuze ngo inspiration of the youth. Erega reka nkubwire. Oya umva nkubwire. Ende. None se reka none inspiration of the youth. Ahubwo gumuntu w'urubyiruko nkuriya ndetse cyane cyane ladies first. Bakoze neza. Ni na mushiki wanjye ni n'umwana muto ukishakira kubaho ariko uvuze supermanager uvuze urundi rwego. Supermanager n'urundi rwego. Supermanager n'urundi. Yes. Supermanager n'urundi rwego. Ngo umva yewe nguriya ngo umva ngo ubwo bagihaye misi ngo kugira ngo azakizanire Mr ngo kuko nubundi nuwe. Ubwo Mutesi ni misi hanyuma aje nkaba Mr we. Rero nagira ngo mbabwire ngo hagati ngaho mbere yuko dutangira kwerekana ubwoko bwa matora turatembera no mu ruganda hose mu rubone. Uru ruganda rukorera muri East African Central Africa ariko ari nako rukomeza kwaguka, ariko rukaba ari narwo ruganda rwa mbere muri Afrika mu mugabane wacu mu gukora matora zireme cyangwa se zifite karite. Ubwo rero abanyarwanda nagira ngo mbabwire ngo tuvi buzimu tujye muri Tanzania bayita magodoro ya Dodoma, mu Rwanda tukayita matora Dodoma. Umuntu numwe n'ababikora ni bamwe. Abanyarwanda batazongera hari ugeze kumbwira ngo none se ngo ko nshaka na karite ni zimwe, very nice. Na karite ni zimwe kuko hari abantu bazavuga ngo twe turashaka Dodoma ngo rwa rundi rwatsinze matora godoro za Dodoma. Hari n'abantu bajya kuzu njya mbabona abantu bajya kuzana amamodoka ibi ngibyo ku cyambo wa Dar es Salaam akaza yahetse matora yashyizeho ku mamodoka ngo abana ngo nabanje ngo nago nari buveyo wabyumvishe ngo ntaguze umuceri wa Tanzania ngo ntaguze ngo na magodoro ya Dodoma ngo nagodo ubuze se umuceri. Abanyarwanda barahinga umuceri n'urugero nabo umuceri nubwo mbamamaje ubwo nabo ni bagenda babeho nyine mbahaye umugisha undi nahawe n'Imana. Urumva hanyuma wowe urajya kuzana Dodoma magodoro ya Dodoma kandi naha ngaha mu Rwanda dufite matora Dodoma nibo babandi nyir'uruganda niwe nyir'urunguru. Nagira ngo mbasabe ikintu kimwe mu nyemerere dukoreshe umunota umwe cyangwa ibiri duhamagare nyir'uruganda basuhuza. Iyo wicayeho bayita ngo iki? Iyi ngiyi bayita fiesta. Ubu n'ubundi bwoko bwa matora ni muri zimwe mu zo bari buze kwerekana ifite high quality. Iyi ngiyi irenze kuri Dodoma kuko n'ibiciro byazo ntago ari bimwe. Ariko nayikorwa na Dodoma. Oya nyine n'uyu nguyu ndakubwira. Narigizemo nayikorwa na Dodoma kugira ngo matora itajyamo amazi bakoresha protector. Iyi protector bayambika matera kugira ngo itajyamo amazi. Protector niyo yambika matora. Oya urumva ikintu barambaje ngo iyi matora ya Siesta nayo ikorwa n'uruganda rwa Dodoma. Siesta nayo ikorwa n'uruganda rwa Dodoma. Made in Rwanda. Uyu munyemari cyangwa se uyu nyiri ibintu mugiye kumubona niwe nyiri uru ruganda hose aho ruri. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo abanyarwanda nkuko twavuze ntago leta yaguha aya mawadi. Leta ni yaguha aya mawadi wabyumvishije ku buntu. Leta ntago yaguha aya mawadi ku buntu ivivi. Nababwiye ibikorwa birivugira. Kamanda yaravuze perezida wacu ati we kora n'abapinga bazakugarukira barahindutse cyane. Ibikorwa aribyo bizajya biburana n'amagambo y'abantu. Ndibaza ko abo batwaye amawadi twebwe turimo turatwara amakontra y'amafaranga. Wabyumvishije igisubizo mwakibonye abatwara amawadi bo batwara hanyuma twe turatwara amakontra y'iki. Ndagira ngo usubize icyo kintu uri umunyabwenge. Twe turatwara amakontra y'iki y'amadolari kabisa. Ubona uyu munsi washinga ikipe kuko ubonye matora ngo nizo wari warabuze. Mariano. Yes, good afternoon. Ni Kiingereza au Swahili? Swahili? Kiingereza? Wote au nichanganye kidogo eh? Okay. Nashukuru sana na nawakaribisha Matela Dodoma.
My name is Ali Manji, and I am originally from Tanzania. I am the managing director of the company Limited, and we manufacture mattresses and different types of beds. So I think umeeleza kidogo tayari. So we are making different type of products like Matela Dodoma, which is our brand from Tanzania, and then we have developed other brands like Galaxy, LD, and also Siesta. Here they wanted to know how Matura Dodoma becomes Dodoma. So tayari umeshazungumza? Nimezungumza, ndio nilikuwa nataka ili wajue kama ndio mwenye kile kiwanda, sababu ndio swali pia mambo umeandika. Okay. Kwamba Dodoma ndio Matura Dodoma. Yeah. Okay. So Magodoro Dodoma nafikiri atakuwa ameshazungumzia, lakini we started in 1992 in a place known as Dodoma in Tanzania. And we moved that factory to Dar es Salaam in the year 2000, and then in 2000 started construction in Kigali Special Economic Zone, because wengine hapo hawaelewi magodoro, so tumeangalia bora tulete jina inaeleweka. So tumeanza kuita Matela Dodoma, lakini ni kampuni hiyo. Tumetoka Tanzania, tumeenda Mozambique pia tuna kiwanda kule panaitwa Dodoma, kwa sababu magodoro kule ni Kireno au Portuguese inaitwa Colchão. Tumekuja Rwanda, tumefuata French Matela Dodoma, lakini product ni hiyo. Tunazalisha Tanzania, tunazalisha Mozambique na tunazalisha Rwanda. Tunasambaza mzigo karibu nchi 8 Afrika. Sasa kama umewaeleza ni zaidi ya miaka 30 tunaanza kusherehekea. Product ni hiyo. Ile formula inayotengenezwa Tanzania tumekuja kuleta hapo vile ili hadi product iwe inapatikana kwa quality ile. Tunachojaribu sana ni kwamba tukikaribia soko tuweze kuleta product kwa bei nafuu. Kusafirisha godoro kutoka Tanzania kuleta hapo ni ghali. Tunakuja kuzalisha hapo na tunasambaza ili mradi watu waweze kupata kwa bei nafuu. Sasa hivi Rwanda tunajitahidi, tunafika kila pahali magari, na bado tunaendelea kuongeza magari zingine zitakuja ili mradi tuweze kusambaza mizigo Rwanda kila pahali. Tumejaribu kwamba kwa wateja wetu tumewapatia price list, au mnasemaje sio kwa Kinyarwanda? Igiciro. Okay. Price list. Ili mradi wateja wetu wanapoenda kutafuta magodoro hawana haja kuja mpaka Kigali. Wakizienda kule watakuta price list wanachagua bei, utakuta bei unanunua Kigali utapata kule. Ili wateja waweze kupata quality nzuri, wapate godoro safi, na wateja wetu waweze kuwauzia kwa bei tunawapangia sisi. Wanaweza kuwapa bei chini, lakini wasizidi bei ile. Wasije kuambia Dodoma ni ghali, Dodoma ni expensive, Dodoma no. Tumeweka bei nzuri, na mara nyingine tunashindwa kwamba wateja wanakuja kudanganywa mara nyingine. So tunajaribu kuwapa price list kule ili mradi watu waweze kupata quality. Tunajaribu kila muda tunafuatilia na Rwanda Standard Boards. Rwanda Standard Boards wanajaribu kufuatilia quality yetu, wanakuja kupima, wanakuja kuangalia kiwanda ili mradi godoro tuliohakikisha kwa Rwanda Standard Boards ndio godoro tunayowapa sokoni. Mara nyingine sokoni tunaweza tukakuta wapinzani wanaweza kuja kusema godoro yetu ni sawa na Dodoma au ni sawa na Galaxy au sawa na, hakuna shida. Sisi kila godoro yetu tunayo certificate ya RSB. Je, wapinzani wetu pia wanayo certificate au ni kuzungumza tu? Mara nyingine mtu anaweza kusema
Yeah, okay, unaweza kunisaidia kwa Kinyarwanda? Aravuze ati ubwoko bwa matora dukorera hangaha tuba dufite na certificate ya RSB igaragaza ko matora ikorwa na Dodoma yari yose ari matora yizewe kandi ifite quality ifite ireme. Ati ariko ndashigira ngo mbabwire ati ntimuzumva abantu hirya no hino bavuga ukumva baravuga ngo bakora nk'ibya Dodoma ikora. Ati uzababwire uzababaze ngo namwe nimutwereke icyangombwa cyerekana ko ubuziranenge RSB yabahaye. Ati kubera ko uzumva umuntu akubwira ngo bari ibyo bakora natwe turabikora. Atari ko twe dufite umwihariko wacu, niyo mpamvu n'igihugu kiduhemba kikaduha ibyerekana ko dukora ibintu bifite karita atari amagambo. Atari ko hari abantu amakuru ajyangeraho kumva umuntu aravuga ngo natwe dukora nk'ibyo nabo ngo bakora nk'ibyacu. Atari ko suko nguko bimeze, twe turakora, nayo mpamvu tuzakomeza kurushaho gukora tugakora ibyiza. Ndabyizeza abanyarwanda. So tuna aina nyingi za magodoro chini ya Dodoma, chini ya Galaxy na LD, nafikiri zingine wamezungumzia, zingine tutaonyesha. Zaidi ya hapo ni kwamba upande wetu wakati tuko Rwanda tunajaribu kufikia pia mahospitali kusaidia nao. Kuna programs tunafanya za kujenga kisima. Unasemaje? Umeshazungumza. Sawa? So tunahangaika ili mradi tukipata faida tule faida na pia tuweze kusaidia maendeleo kwenye nchi yetu ya Rwanda. Ngo ibyo babona nabo bagerageza kusangira n'abandi, ngo niyo mpamvu ntibakwishima gukira bonyine, niyo mpamvu basubira inyuma bakareba societe y'abanyarwanda bakavuga bati wenda nka runaka bari abana buriya muryango wenda ntujya ku ishuri cyangwa se uriya muntu yarwajije abantu yabuze umujya kumutabara mu bitaro, bakareba uko nabo babageraho bakabikemura mu buryo bashoboye Imana yabatijije. Hanyuma arongera aravuga ati ikindi amazi n'ubuzima. Rero ikintu babanje gukora cya mbere ni ukubaka ibigega by'amazi muri societe z'abanyarwanda hirya no hino, aho usanga amazi wenda mu byaro kure aho atari yagera. Aranavuga ati ariko ndanashimira n'igihugu ko kinagerageza kugeza ibyo byose kibidufashamo kugira ngo tubigereho, tuba dusapotinga dufite imbaraga z'igihugu kiba gitukikiye cy'u Rwanda. So hizo ni pointi chache, halafu muhimu tu ni kuzungumzia pia kwamba tunajitahidi sana kuleta program ya Made in Rwanda. Tunafanya kazi pamoja na serikali kufuatilia kwamba kweli tutengeneze vitu Made in Rwanda. Kama ni magodoro Dodoma matela Dodoma zimezalishwa Rwanda na wana Rwanda. Kama mnaona siesta, mnaona hizo vitanda kimfano, bado tuna showroom yetu iko Kigali Heights, gorofa ya kwanza. Tuna design nyingi sana zimezalishwa na wana Rwanda, Made in Rwanda. Tuko pamoja. Tunao watu watatu tu kutoka nje, kutoka India. Wengine wote ni wana Rwanda. Tumewafundisha kazi hapo. Hatuna watu wengine. Tuna watu watatu, wanne tu zaidi. Lakini watu zaidi 180 tumewapa kazi, tumewafundisha kazi na wanatengeneza mali nzuri chini ya program ya Made in Rwanda. Maombi kwenu. Rafiki zangu. Aravuze ati ni kwamba kama mali tunatengeneza nzuri na mali tunawaletea hapo karibu kwa bei nafuu, tunajaribu kufundisha na kutoa mafunzo kwa watu ili mradi waweze kutengeneza mali nzuri. Je, kwa nini soko wasikubali kupokea mali yetu na ili mradi na sisi pia tuweze kuongezeka? Tulipata hongera ya large taxpayer. Tuendelee tukifanya biashara naye tunaongeza kulipa kodi na kuongeza maendeleo ya Rwanda. Asanteni sana, nawashukuru sana. Asante sana. Una swali? Hiyo point ni ngumu hiyo, kwa sababu huyu bwana anajulikana, ya kwanza. Ya pili, nimekuta kwamba products anayo support yeye, ana confidence nayo kwamba zina soko na zinapendwa na zitaleta maendeleo. Hachagui tu product yote. Alikuja kunifuatilia, tumezungumza, tumeshauriana na ameona confidence kweli kwamba matela Dodoma ina future kubwa. Kama tumefika miaka 30, kwani hatuwezi kufika miaka 30 zingine? Si inawezekana. Na huyu bwana sasa anaangalia mbele pia. Anataka kwamba pamoja na maendeleo yetu aweze kutusaidia
kupata maendeleo zaidi. Asante sana. Okay? Nashukuru sana. Kwamba sote tushirikiane tupate maendeleo mazuri na watu wapate singizi nzuri. Singizi ni muhimu. Tukifikiria binadamu anatumia 30% kwenye kitanda, au sio? Kwani hatulali? Sote tunalala. Karibu masaa 8, masaa 7 tunalala. Ni sawa na 30% ya maisha yetu tuko kwenye godoro. Sasa mtu anataka kununua simu nzuri, anataka kununua gari nzuri, lakini wakati wa kununua godoro mara nyingine hafikiri. Miaka 30% maisha yako 30 uko kwenye kitanda, uko kwenye godoro. Ulale vizuri ili mradi asubuhi uchape kazi vizuri na tuweze kuleta maendeleo pamoja na vizuri. Sawa wazee? Nashukuru sana. Asanteni sana. Karibuni sana. Kuna zawadi ndogo tumewekea, baadaye Shadi atawapa. Okay? Haya. Asanteni sana. Shukrani. Haya, shukrani. Asante sana. Haya. Niacha simu yangu hapo. Hapana. Ubwo ikigiye gukurikiraho Big Man ari agarara aho ngaho, fata gutya, iyi ntuza gutya, fata gutya, agarara, tambika telefone neza kwa kundi. Ya, ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo Chris tambuka igira imbere, izo kamera zose zigomba kujya muri telefone ya Big Man. Nawe na Rube hagarara handi. Rube hagarara, ntago igira inyuma Big Man. Igira inyuma, hari amazi ari. Fata neza ibintu byo. Fata ibintu byose neza Big Man. Kandi bafasha n'abanyarwanda. Inshuro nyinshi tumaze kumva nimba uyu munsi wasinyiye miliyoni 100. Gusa wenda amusore Emi ndaguha umwanya humura rwose turabazanya Emi kubizi kuri muri umuntu wanjye. Icyo nagira ngo nkubwire, hari ijambo umugabo avuze rinejeje. Buriya ijambo umuntu w'umunyabwenge, buriya ntiwagira miliyari 10 urinjije. Ni urugero. Niyo waba utaragiye mu ishuri mu wa mbere, buryo wamaze gusa n'uwize ubusa n'ufite professor. Ni professor niko bayita, ya yindi yo kurangiza ukaba professor. Bayita professor cyangwa niyo doctor. Simbizi neza sinzi ko bayita. Kono umuntu nk'uyu munyemari buri abanemi cya kizere kindi. Hari ijambo ry'umukuru w'igihugu ajya avuga, uyu mugabo avuze rigenda kureretingana naryo. Aravuze ati muramubajije n'umubajije uti kuki mwakoranye na supermanager, agushubije ijambo rinejeje sinareka kurivuga. Aravuze ati kuva uyu mugabo namubona namukurikira namubonyemo confidence, kandi confidence ifite focus atari confidence ati confidence ifite kugira hano je kurije sinakwirara murabizi ntibyanatuma ndengwa ngo cyangwa numve ngo gitangaza n'Imana. Ndashimira Imana, ndashimira igihugu cyanjye, ariko ndanabizeza ko nanjye ndishimira nzarusha hanga kuko kuba umuntu nk'uyu aba ntambo akamvuga kuriya akavuga ati kuva yankurikirana naramukurikiye. Nigeze kuza ubwa kabiri musanga hariya musaba mubwira ntigiye bemeze gutya nkora gutya, ngenda mwereka ibihugu binabayemo, ngenda mwereka aho nakore, ambaza ijambo arambwira ati genda unyandikire projet yawe, ati kandi ntuzandike ibintu byinshi usamarizinge. Ndayizana yireba marcyarangiza arambwira ati nzaguha akazi, ati ukuntu wisobanuye niba koko ariko bimeze, ati nzagusubiza. Ngiye ko nambona kuri message arambwira ati nabajije abantu barambwira ngo utakuzi n'utaravuka. Banyarwandakazi, ndabashimira ko mwankunze mukanamenya neza, nanjye ndabizeza ko ntazatatira igihango. Iyo umuntu atatiye igihango abimbwa, iyo bayimbwa ubushigaje urupfu. Sante sana. Uburere igikurikiyeho reka turebe matora Shadi, bereke matora ubwoko bwazo kira kitu. Na gatatu ariyo duha mu mashuri, kwa muganga se ahantu nyine hagiye hatandukanye. Ndumva ari izo, keretse niba mukeneye ko mbere ngenda nzibereka. Iyi ngiyi izi ni ukuvuga ngo matera za siesta zihera 380, 400, 600, 800 ibihumbi. Urumva yuko nyine nkuko nababwiye ko ari karite iri hejuru,
n'ibiciro byayo biri hejuru. Murakoze, ndumva ari ibyo. Iyi ngiyi ni igitanda, ni ukuvuga ngo siesta dufite matera zigiye zitandukanye, nk'uko muri Dodoma dufite izitandukanye no muri siesta dufite izitandukanye. Hari nk'iyi ngiyi bayita single top iba ifiteho aka kantu gatuma nyine uryama neza kurushaho, gatuma matora yoroha kurushaho. Iyo ngiyo ni spring, ni rasoro gusa idafiteho single top. Nayo aba ari nziza ariko iba comfortable cyane ni iyi ngiyi ifiteho aka kantu ko hejuru. Uko zigenda zitandukanye rero nako zigenda zitandukanye mu biciro. Iyi ngiyi twavuga ko ari nka sasu wa sante, iri kuri 480. Oya, matora gusa. Igitanda kiba ari 650. Igitanda cyonyine. Kandi buri kintu muri siesta ukigura ukwacyo. Ushatse ugura igitanda ukwacyo, matora ukwayo, umusego ukwawo. Igitanda ni muwe mwihariko nka miliyoni. Ibi bitanda ni byiza, birakomeye, bikoze neza cyane. Ntabwo bivunika kwa kundi usanga nk'ahantu uryamye nko ku gitanda ukumva kirasakuza. Ibi bitanda ntibisakuza, nyine kiba ari igitanda cyiza. Gikomeye nyine gifite umwimerere. Murimo muransetsa ariko. Yego namwe murakoze cyane. Ubwo kubundi busobanuro nagira ngo mbwire nyine abantu bari budukurikira cyangwa bari kudukurikira ko dufite nimero ihamagarwa itishyurwa kugira ngo abantu benshi bamenye ubusobanuro batabashije guhabwa hano. Iyo nimero ni 6062. Hanyuma nimero ya WhatsApp baramutse bashatse nko kureba amafoto bahamagara kuri 0788 57 90 34. Murakoze.